Svega ja moram da se zahvalim mojim igračima koji su danas odigrali jednu fenomenalnu utakmicu, kako taktički, tako tehnički, kondicionalno. Mi smo odigrali, ovo je treća utakmica u 8 dana koju smo igrali i sigurno da smo poprilično energetski potrošeni, međutim taj nivo igre koji smo igrali prvo i drugo polovrijeme je stvarno iznad prvoligaškog nivoa. Što se tiče rezultata, mislim da ne možemo biti zadovoljni sa onim što smo uradili. Jedan bod je malo za naše ambicije. Mislim da smo danas po igri i po svemu zaslužili sva 3 boda. Ja sam rekao da je Krupa dobra ekipa, on su i danas pokazali da su dobra ekipa zato što su iz jedne poluprilike postigli gol i odnijeli bod. Mi stvarno nismo imali ni sreće u pojedinim trenucima, pogotovo ova stativa Bilala koja je trebala da bude taj pobjedonosni gol i da sve bude kako treba. Prvo poluvrijeme smo izuzetno dobro stajali na terenu, pokušavali smo iz tih tranzicija da ugrozimo gol Krupe, bili smo nadomak u 2-3 situacije blizu postizanja pogotka. Možda je malo falilo te bolje preciznosti, te malo boljeg momentuma odigravanja pasa, tog ključnog pasa da spoji napadača sa šansom i da se postigne gol, međutim mi smo Krupu sveli na svega 4-5 kornera i to je sve što su oni uradili u prvom poluvremenu. Imali su još jednu polupriliku. Drugo poluvrijeme odlično otvaranje utakmice, u 50. minutu postigli smo gol i eto, ako nešto mogu da zamjerim mojim igračima, to je što su od 60. minute pa do nekih 75. minute do tog gola pustili inicijativu gostima. Mislim da nisu trebali, da smo trebali ostati u posjedu lopte. Dominantni smo bili i bolji u tom posjedu i mislim da smo tu utakmicu trebali držati kroz posjed lopte da se branimo. Jedna nepažnja naše odbrane gdje je jedna lopta na drugoj stativi završila na glavi Blaževića, 1-1. Poslije toga smo i napravili 3 izmjene, 4, pokušali smo da malo unesemo svježine, što smo i uspjeli. Igrači klupe su reagovali, stvorili smo par dobrih situacija u 16 metara, prije svega tu stativu. Mislim da je falilo malo danas sportske sreće, mislim danas da bolja ekipa nije pobjedila, ali jednostavno u fudbalu je tako. Idemo dalje, okrećemo se narednim obavezama. Meni je drago da je ova ekipa pokazala da ima kvalitet, da ima potencijal, da odigra jednu ovakvu utakmicu i da pokaže svima, bez obzira što nismo prvi, da smo najbolja ekipa u ligi, jer u uslovima u kojima mi igramo i kako prolazimo iz nedelje u nedelju, mislim da smo pokazali da se s tim možemo nositi i danas ste bili svjedoci nekih stvari koje se dešavaju na terenu.